lapha ke mfoka Mateo phakeme ke nesithupha ke sakhe ke lapha ke ubaba usazi ke Nkabinde okuyi fourth official izosuka lapha ke ibhola ke la nawo ke la amaBrazozo insizwa ke elandela ke lapha ke emuva kusona ke iScoreboard egoleni ke lapha ke elilodwa ngeqanda eliphakeme ke ibhola ke lapha ke kushintsha ke la umdlalo isimo kwesephuthuma ke lapha ke quick transition ehamba ke lapha ke nebhola ke elide kodwa ke ibhola ke isixoshwa ke lapha ke emuva iphumela ke ngaphandle ke kudala ke lapha ke izongena ke la ibhola ke lapha ke ela enkundleni ke ibuya na ke lapha ke mfana ke umdala ke insizwa ke la ufoka Khanti indoda ke enekhadi ke lapha ke esembeni ke esiqala nangu ke umuntu ke la ethi ke ulivalela ke esifubeni ke ibhola kodwa ke lamhlula ke udala ke lapha ke ikhona kick zibuya ke lapha ke na ke amaBrazos sibona ke lapha ke amadoda ke wake lapha ke amaBrazos ke bakhona ke la abafana abadala ke la bathe khona ke egateni ke ngibheke lapha ke insizwa ke uPablo ebena ke lapha ke uPesto kodwa ke badlala ke elifishana ke ibhola ezama ke kuligoba ke ihlandla lesipele yamhlula edloke lapha ke ngekhanda nayixosha ke lapha ke incindezi ke scope ke plus scope iscope square isekude ke lapha ke incindezi iyabuya ke lapha ke ibhola ke lide lihambela ke lapha ke lodwana enangu ke na ke goalkeeper insizwa ke lapha ke ufoka Mgweva elibamba ke kalula ke ibhola thumele ke lapha ke intambo ke ende bakhumbulana ke la goalkeeper ke to goalkeeper yaxolise ke kodwa ke la uMgweva uthi cha bengaqondile ke lapha ke ukuthi ke ngiqondise ke na ke la ugoalkeeper ke uSmart insizwa ke esededele ke lapha ke isefu ke na ke lapha ke amaBrazos kodwa ke sibhekela ibhola ke lapha ke nekabenkundla izobe ke lapha ke na ke lapha ke umfana ke kaMshashi emshashi ke la ethi ke lithumela ke lapha phambili ihlokoloza ke ibhola edele ke lapha ke i-throw-in izobeke ngake futhi ke lapha ke umfana ke la umfoka Mshashi insizwa ke lapha ke engale kwesinqale ke isandla eliphothile ke ibhola ke lida exosha ke lapha ke incindezi ke phakathi kabenkundla sibone ke lapha ke mfana mdala ke Mambeshi izizo lezinto edlala ke lapha ke kwesikudla ke isandla kodwa ke cha ebamdlela ke umuntu ke ibhola ke sebeke mathata ine papeni kusho lapha ke ureferee emuhle ke lapha ke umdlalo esibona ke manje ke ibhola ke bheka ke lapha ke naka amaBrazos ikhona ke lapha ke incindezi phansi umthwalo uyakhuza ke lapha ke ureferee uthi ke akube yicwecwe ke set piece esubstitute ke referee lapha ke benza ke ushintsho ke lapha ke abake isimnandi ke siyashisa njalo ke lapha ke amaBrazos nabo ke ngibhimba la yeah substitute referee number 10 ke out ekulela ke iqembu ke amaBrazos ebamthosa ke lapha ke el professori nangu ke uX ongasolveki ezoqondisa ke lapha ke kumambazi ukuthi Mbeyizo akuyibheke kahle ke la angathi ke iyagwema Mbijana kodwa sibheke lapha ke icwecwe ebegcoba ke lapha ke lide mathata esebenza ke lapha ke emuva esibona ke lapha ke ibhola ke futhi incindezi ke xosha ke ngesikhopo ke ibhola ke lwela ke phakathi kabenkundla ehlokoloza ke ngamakhanda qisha kamnandi ke lapha ke first touch bathi dala ke session uGaladino kodwa yahlokoloza ke lapha ke ibhola ekhona bese kudla ke isandla ke manje asibone benza njani ke lapha eyibona ke amaBrazos yasimhlula ke ibhola ke uyakhuza ke ureferee izibeke lapha ke ibhola ke ngesimnandi ke siyashisa esibona ke ibhola ke lapha ke phonso ke lapha ke simnandi ke siyashisa esimqeza ke Mbijana ke lapha ke khanda yena ke lapha ke umfana ke umdala ke uThori ke Tony long legs kusemnandi ke kusenjalo ke wemfoka amathebula angeke ngikudedele ke insizwa amadoda ke ubheke ke lapha ke ela ukuhleleka ke komdlalo ke noma ke usuhlaziya ke la isombe ke esesibene elapha ke indoda ke emdlalweni ke la oqala ke osokweni kumidlalo ke eyandulela ke eyamanqamu ke phecelezi ke la first ke semi final he needs medical assistance. Can we please get he's a soldier, he's standing up, yeah. Mtunda. But for me, strong man there. Oh, that was unnecessary for me. I understand that the cushion carried him through, but he shouldn't have, of course,
done that, and that's understandable why he reacted in this fashion. It's a game of football, Mambazo. It's a game of contact, and it's a contact sport. But for me, he should have been much more slightly, at least cautious in strongman. But Mambazo, I always allude about the past 10 minutes of the second half. Crucial and vital moments. Both these two sides definitely must not concede.
la pange scoop well ponza la pange program le pesule makanda spinning la pange para 18 we are 7 la pange okonisha obuya la pange smart yatata la pange para pagame sefuna la Ronaldo abamteli Ronaldo yatata la pange mufaga la pange chima uchima la pange la pange oko gana pakati la gana kula spinning la pange simna diga seshiza yatata la pange para la pange captain spinning la pange Pablo Escobar yatata la pange tenikiri spinning la pange tete wenda janiga tete bamtata la gaipono utuna baba fuga tora yakusa la funda una baba utigela pange na neginga la pange tete ga tugana la pange ugolo kande benega la pange sport Bunjalogala mabazogala utigela una baba engizo kala pange ife playing uzotata la pange no baba uzonega la pange ozizo batige zizo patege sinto captain ateza taka kula ponzizo ogwena la pange kala la pange zene ba fanda la pange epenge tata la pange pola spinning la pange pola la pange sembe seguta esa sogala pange zoga sal pange ma prato la pange msutel pagami segala pange pesule makanda ufunega la pange cancel uzo chalagana yamtagana yasebenza la pange mufaga la pange defense la strong utige experience is not for sale but you get negotiate tata la pange pola shola la pange shot ushote bamtata la jagalula la pange pola spinning ma prazo yakana pakati la gobana kuja ma prazo natoga la pange pola spinning la pange tunda la kupa spinning la pange pola la pange baby etige la pange yamzama la baby wasebenza la pange ngolo kante la kuna la pange ma prazo etige ndote matuta ngalu kakela jagalula ngikona spinning la pange pola la pange trade whether la pange trade opegana la pange prazo aspinning trade eshaga la pange step over wasebenza the best team utige ndote matuta okuna kwenza egotega namchanje ngeke ngimfume altathe la pange pola smart osmart la pange fama pakati la pange sembe semnaye aspinning la pange left la pange nzane bamthathe la jagalula la pange kolokanda efuneka la pange scoop uzomthola scoop god sebenza ke kunishi yabona ke isipule ke usebenzile ke ngempela ke ugoalkeeper ke ukuthi ke afake ke ingcindezi ke lapha ukuthi ke bangakwazi ke lapha ukukhathala ke beqondisa bekuyi break ngendlela ke isimanga ke la wemshe wena njalo ke isipule Benjalo ke la mabazo ephela ke la pange esenge semnele sasa ke la pange tsezeka la pange simnandi ke seshiza asipele ke la pange shoti mashode wazetani ke la pange shoti bamthathela nje ngalula la pange phela ke uthike la unompembe angiliphonse ke la pange shode yathatha ke la pange phela ke la shode uthike vela matothe ngini paper liphezulu emakanda asipele ke la pange phela ke la pange muva ke la pange muva yathatha ke la pange phela la pange shode koloko la pange senge semnele cancelo yathola ke la pange shoti matidana asipele ke la pange shode yathatha ke jagalula la pange phela spinning la pange Pablo Escobar athatha ke la pange phela uyibuyisela ke la pange shode ulikhenga khanda ufaka phakathi ke la ngobene kudla spinning shize efuna ke la pange scoop bamthathela jagalula la pange phela uzelbaba jagalula la pange phela ke la konisha athatha ke la pange wade pass athatha ke la pange left aspinning ke la pange nando left wethatha ke la pange nando phela Mr. Spinning nando too long again too strong again mabazo uyabona ke ebezama ke ukubuza ke umbuzo ke ngempela ke la uNaldo yebo ke muhle ke umnyakazo ubhekile ke ngempela ukuthi ukhona yini ke la eboxini uzama ke la ukubuza ke engaphandle kodwa cha umzamo ke la wangaqonda ke lapha ke ebhalini okuyinto enhle ke kakhulu ke lapha ke evela ke lapha ke uNaldo umdlali ke okhudla lapha ke i left ke wing eyidlela ke lapha ke ama wings sibhekela pelepele betamadoda asibonga ke emabazo ndoda amadoda eningelele ke upelepele lonokotshozi kudla umfana maduna umfana olena ke mtuba wonke amayixosha awu madoda sanibonani uqhamuka vinjelwa kulukuthi awusemphakathi madoda umdlalo ke ibhola lapha ke ithola ke free kick insizwa lapha zesimnandi siyashisa simnandi siyashisa and not amabrazozo insizwa ke elele phansi lapha ke simnandi siyashisa ushizi wena ke igoli sanibonani ngaphesheya eniyaphila na upelepele ungaphakathi njengamanje insizwa ke isukumile bathi isosha ehleza lifela emsebenzini walo sibona ke i-free kick lapha insizwa ezesimnandi siyashisa eduze kwebhola lapha ke kunensizwa lapha ke sibona ke ibhola kunokante ekhona lapha ke insizwa umshishi uyena kuzoshaya ibhola simnandi siyashisa bashaya ibhola lide lapha emuva liyavinjwa ngamakhanda livinjwa
Ninja laphana ke uMadrax ibhola uMadrax ngale kwesakudla nangu uNinja asibone uNinja wesimnandi siyashisa washaya ibhola lithi uNinja phakathi eboxini bafuna ishoti nani ibhola baliheda lahamba nje ibhola uthini uNompempe uthi umdlalo mawuqhubeke ibhola liphethwe amaBrazos nangu uNtsunda asibone uNtsunda ibhola lakho selibeka lapha ensizweni kwesakudla asibone amaBrazos liphumele ngaphandle ibhola. Substitute Mr. Referee. Substitute Mr. Referee. Ekunashintsha ke okuzokwenzeka elaphana ke jersey number 14 out elaphana ke kumaBrazos ekungena ke laphana insizwa jersey number 13 laphana kumaBrazos ilibhola ke liyaphosa amaBrazos sabelibeka laphana kuMadrax eshaya ibhola into uMadrax elifaka eboxini iyavimba esimnandi siyashisa lilaphana kuNozinti nangumgweva umgweva wase elipasa ke ibhola elapho sesekuye kumgweva wase uyasikaza umgweva sekuyashiphezezeka ke manje kuyashiphezezeka elaphana ke insizweni umgweva nangumgweva ehlukana ke nebhola eshaya ibhola elide ilaphana ke ibhola nangushoti singabona igoli lesi-2 deflection corner kick ithola ke icorner kick simnandi siyashisa iyabuza ke manje isimnandi siyashisa ithola ke icorner kick ekusondela ke laphana ke insizwa ukuthi laphana ke ushoti uye noClayton ibona ke abafuna ukushaya le corner kick yesimnandi siyashisa laphana ke 1 simnandi siyashisa not amaBrazos ilaphana ke ibhola ekhoneni liphethe ushoti wena kozosusa laphana ke ibhola insizwa laphana ke zesimnandi siyashisa elilaphana ekhoneni asibone ke le corner kick ukuthi bangalithola na laphana ke igoli lesibili abafana besimnandi ushoti ulifake eboxini walibamba ugoalkeeper wasebenza ke laphana uSmart waselishiba nangu ephisana ngebhola uSmart asibone uMadrax bemthathela ibhola kuClayton nangu Clayton edlala ngebhola Madrax eshaya iphansi uMadrax uselibeka ngapha kwesonqele asibone kuWalker nalithi uWalker wasephasa kamnandi uWalker elibeka laphana ke kuNozinti mgweva 1 esimnandi siyashisa enothi elapha insizwa laphana ke zamaBrazos nangu Kante bamlahla phansi uKante wasekhuza ke ureferee laphana ke uMedu uMatteo igama lasebhayibhelini ukhuzile ke uNompempe lapha uMatteo uthi makube i-free kick yeyinsizwa laphana zesimnandi siyashisa khona ke uWalker uyena useduza kwebhola laphana ke uWalker lapha insizweni zesimnandi siyashisa awu madoda isibahlobo festive games 2025 2026 30th edition bathatha ibhola belifaka eboxini eliyavinjwa ke laphana ke ibhola livinjwa insizwa laphana ke amaBrazos uthi laphana kumsizi kaNompempe makube i-goal kick liphoswa ke laphana ke insizwa simnandi siyashisa Danny Clayton uyena ku Clayton ozophosa laphana ke ibhola lesimnandi siyashisa laphana 1 simnandi waseliphosa kakhulu kushesha phakathi eboxini uthi uNompempe corner kick inyukelayo laphana abafana bamaBrazos asibonekele corner kick laphana khona ushoti uyena ke ushaya ama-corner kick ama-set piece waselishaya ushoti elifake eboxini ngamakhanda liyavinjwa lapha nangu Kante bamthathela asiboneke ibreak ivulekile ke isimnandi siyashisa namaBrazos asiboneke ibhola Ronaldo Nook Ronaldo cross Nabisula belinisha sheza laphana ke ibhola lensizwa laphana ke namaBrazos belinisha lapha ithola ke i-goal kick insizwa lapha simnandi siyashisa basebehlala ke ibhola elide ingale kwesokudla liphethwe ke laphana insizwa uNinja nali ibhola uNinja usalibeka selishiyele lapha uSigubhu nangu uSigubhu asibone kuSigubhu wesimnandi siyashisa nangu uSigubhu ubuya nebhola uthwala amadoda waseshaya iphansi uSigubhu usalibeka ngapha kwesonqele insizweni lapha ujima asibone ushoti futhi kwesonqele ithola i-corner kick simnandi siyashisa laphana ke zesimnandi siyashisa ilaphana ke ibhola ekhoneni laphana ke simnandi siyashisa 1 amaBrazos nothi liyashona ke ilanga wemadoda kunensizwa ke ethintekile laphana ke center insizwa laphana bangaphosisi kungaba uJimang ngisazobheka ke izinto zami lapha
insizwa esimnandi siyashisa. Ngiyakuzwa kulichaza ungenile emkhaya. Ngizwa ngawe ngempela lapha ukuthi konke khona la lapha ke wena phele ubabela base India. Sekuleso sikhathi ngikutshela ngazo ukuthi lapha ke emkhaya ingakho uzongizwa ngikutshela ngithi sekusele kancane. Abanye bawucula leyo ngoma uthi sekusele kancane ngempela. Lapha ke wena emkhaya. Wena ke ngibheke lapha ke isimnandi siyashisa. Bagijima lapha ke nabafana ababras okumdlalo ke abantu abawubheke ngamehla bomvu. Abanye bathi sekusele kancane, abanye babambe inhliziyo zabo ngezandla. Kubi ke manje uwanile ufana nesikweleti sakamashonisa, unzima ngempela lento ayilalisani. Lapha ke ngikhuluma nje ngowanile phakathi eboxini, sebenza lapha ke badlala ngomsebenzi isimakethile. Mulungu omnyama sekuyileso sikhathi mthaka baba abantu babambe inhliziyo zabo ngesandla. Mulungu omnyama substitute Mr. Refo bazenza ushintsho lapha ke sopepe. Mr. Refo kanye uyangena umatanoni, ziyangena into ezimnandi. Uyangena umatanoni babiza unjabulo uScoop lapha ne goal scoring mochini. Umfana wavalele nethini mlungu omnyama. Abantu babambe inhliziyo zabo ngezandla hleza. Kuyaqala kuyasinda. Ukhumbule hleza. Uwanile uyafana nesikweleti sakamashonisa. Uwanile uyafana nemali yerenti wena mlungu omnyama. It's all about you wanting more, all about the work ethic and the desire and the chain of a retreat. Look at the atmosphere. It's Orthodox DJ. Izinja Zekemo kumfana ngomuntu emnyango lapha ke kwamahlobo festive games 2025 and 2026. Uyabona ke hleza ukumnandi ngalendebe mtaka baba. Uma ngabe lapha ke amaqembu amabili azofika lapha ku final, azosuke ehambe ayomela lapha ke ikwamahlobo ayilapha ku Hollywood Bet kulapha ke Gauteng Champ of Champ. Amaqembu amabili mlungu omnyama kusho ukuthi izinto zihamba kahle hleza. Substitute Mr. Rep. 2 and 11 out of Simnandi Siyashisa. And guess who's coming on in their place? Studio, for me, like for like. Tenklate has covered a lot of grounds. Boom Bam Sayone. Boom Bam Sayone. He's going to occupy that right and blank side. And in the heart of that midfield, we know that section, my section, my section, my section. The one and only General, my section. Is going to be the one that will definitely try and sit and absorb the pressure and have a lot of work to do in terms of protecting the defensive third and making those crucial challenges. Studio. Two, three, 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2. Ngiyakuzwa mayiselector, ngibonge ngeintambo zakho eyifuthumele. Ngibonge ngeintambo zakho eyifuthumele mayiselector. Ngibona lapha ke manje ushintsho labafana besimnandi siyashisa the cream of Soweto. Lapha esikhona siphansi khona lapha ke kwamahlobo Mindolence. Lapha esikhona elodwa ngapha ubafana besimnandi siyashisa the kingpins of Soweto. Uyena lapha ke u-X-Men uhamba no-Oroz. Baphethe uKing Mutata. Babhekane nabafana amabrazozo. Ukhumbule mlungu omnyama
abanye bathi sekusele kancane babhekane the kingpins of Soweto alihloma phansi ke manje nanye umshasha umenaye lapha no Cheese Boy umfana wasesprayed ake sibone belisukumisa kamnandi walibambeliyeka lapha noZindi lapha no Smart uthi ngakuphi bafana bamaprezozo alibeka phansi ke manje amaprezozo liyabashonela abanye bathi sekusele kancane elifindezela kamnandi endlini kaNembeza the team of Soweto simnandi siyashisa alitshontsha kamnandi amaprezozo bathola ukhanselo enze njani ukhanselo elibeka phansi ke manje ukhanselo amaprezozo bathola ukhanselo alitshontsha ke manje lapha noShoti libuye lapha nabafana baphansi khona lapha neBrown Fish balokhu belincenge njalo bahlangene abafana baphansi khona lapha amaprezozo babhekane neCream yaseSoweto the Cream of Soweto babhekane nama-kingpins mlungu omnyama ake sibone lapha manje izalithatha ngokukhulu ukushesha amaprezozo ukhumbule liyabashonela abafana bamaprezozo ake sibone beliphosa ngokukhulu ukushesha belikhwaza ngamakhanda lase liyangaphandle uthi usompempe akube igama elisha the Cream of Soweto hleza ngokubona kwakho ingabe bazolithola na amaprezozo elokulinganisa mlungu omnyama. Well, for me at this kind of point, they will have to dig deep. They have to show characteristics, the numerical superiority and personnel in the sense of trying to unlock that defensive third. Yes, it's a cup competition. Chito, remember, we're not playing for 3 points here. Guess what's going to happen? We need to take a gamble. And as a coach, you will want to take a gamble because it's all about 2 ounces and more. But will they be able to hold on? It's Mnandi Sashisa. Can they be able to hold on? Because for how long? How long do you absorb the pressure? Njalo ngempela lapha ke mlungu omnyama lento ayitolikwa hleza ifana nesilungu hleza lento ayitolikwa nibona lapha noshintsho bafake lapha ne material of University of Johannesburg usanele Mncube uAstala Ace uyabona bokhuluma ngepenalty specialist mlungu omnyama ukhuluma ngomfana olibeke nethini ngisho noma evala amehlo hey lo mfana uyinkinga phansi khona kwamahlobo lapha esikhona eMidlands ukhumbule amaqembu azofika ku final azohamba ayomela ikwamahlobo the festive games 2025 and 2026 they are going to play Hollywood Bet Gauteng Champ of Champ umabili amaqembu azohlukanisa lo mhlanganiso afike ku final ayodlalela imali engango 100,000 it's only for 2 days mina nawe sohlangana khona lapho alihloma phansi ke manje lihlonya abafana besimnandi siyashisa the Cream of Soweto the kingpins but balitshontsha bathola ukhanselo alithatha ke manje ukhanselo ulibeka phansi ziyancenga lapha ke manje amaprezozo benza kamina kawena umatrax alibeka phansi ikhanselo alifaka phakathi negodla uvele usanele Mncube uAstala Ace nanya usanele wase ethola abantu beyihlelele kwamahlobo uthola abantu bephumile cha baphumile abantu bakamahlobo wonke umuntu lawo bathola kwanamsuthu wanamshweshwe bahalade alithatha ke manje belisukumisa nabo oShoti Sompempe Substitute bayenza lapha amaprezozo bathumela delekini kaPolion nasi lesibhebhezane hleza uyabona mlungu omnyama sekuyileso sikhathi lapho khona umqeqeshi uthumela khona inyawo ezitsha ileso sikhathi hleza lapho khona ke uma ngabe umqeqeshi uthumela wonke amasotsha wakho wathembile mlungu omnyama ngoba kusiza ukugula kancane uma ngabe vele uzovela ufe hleza. Well, it's of high importance, of course, to try and maneuver something Robert Devon and Neswick. Referee substitute. Number 5 and 6. Well, of course, I understand the frustrations from the coach in the sense
of his side being under immense pressure. They go down, and yes, most definitely he would want to have the subs being really impactful in the game. But in all essence and in all view, at this point in time, he's putting on some base set of bare legs. It's like because he's going for everything, plus the kitchen sink. He's throwing everything now, Chicho, plus the kitchen sink. He's the coach of Amabrazoso, the former ABC Mutsipe, Soweto Super United defender. Chalungi pena la pana ke senza bega pansi ke manje la pana babrazozo phakathi ke manje lase thola shoti simnandi siyashisa amshiya phansi kusombe sokuma ndothi amadoda ilibeka phansi ke manje wathi nawo amabrazozo wathi liyabashonela abanye bathi sekusele kancane lase thola umgaga mshasha shaba ngekhanda ke manje uthi usombe madoda ake libuye lapha ke manje nabafana amabrazozo kusase mnandi kusenjalo ake ngithathe intambo zami safuthumele ngisise ngale lapha ke manje uTito akakunike yona lapha ke manje okuyena lapha ke lento kudla kwendlebe bathi phoza yama 2000 Tito Estadubongo kwele pona escape Estadubongo kwele pona pena ebathi kude mana ke izindlela zempilo pena sibhekene ebathi go mhlobo ego mlalele ekuthanda ukubingelela phela phekhe bena khona pawuthitete ele pa umsewa wale bese kusethe embekele mpethe mekele football Egiye phela forbe pese mnandi sashisa sababa supele eqede kuwe forbe pena amabrazozo ego jole go ego la pomadelele attitude dala mfethu wena attitude dala somtshela Ngibela phela mpazamo phela umshengo yabona ke manje umshengo bathi hey go la phekudlele uthini lapho umshengo wena ke Tito ndoda yamadoda kuyofanele ke la abantu ke behlise ke imoya ke la ukuze ke izokwazi ukuthi ke iqhubeke la imidlalo uyakhumbula ke la sinomphakathi ke omuhle kakhulu la ohamba ke usilungisele ke izinto la uma ke ingazaqondanga kuyofuneka ke abantu ke bakhuzane ke futhi la bakhuzane ke abantu ukuze ke izinto izoqonda ke la wena Tito Bujolo pole bebe sebathatha pepele bafaribele pema brazos izobene bafaribele pena simnande sashisa superepele strong yathatha pepele pena khokho makhokho yathatha pepele pepele mabebe yakuphrobele pepele yathatha makada ebethe behloreza eleva sadele pekhokhoma makhokho bethatha peshela pete bete yabayetele pete yabayetele pete bekele pamakhokho Keke, Mboma, Porokop, and Federal Matota. Keke, Yabara Chamlani, Isumnandi Sashi, Sankir and the Pergula Pena, Isimafinal Yakoko Telepera, in Canada Pomino Lot, Ibetel Pepper Pom Shuttle to Papamini, Utalapana is Tentara, Ibetelapa is Follow, Yamatanone, Yarapa is Follow. Ibetetele pepele pom sutum ibetetele pepele ibetetele pepele ibetetele kosho futa pepele ibetetele pepele yabara manje bathelele pa ihudwana ebathala pu yabona mishango ke manje akusana lapha information ukuthi silibeka phansi silithunge bathala phana ihamba Engicabanga ukuthi ke wena Tito ke kuba ke nzima kakhulu la ukuthi ke uboneke la ama-touches amaningi uma ubheka ke la eqembu lesimnandi ke siyashisa lithumela ke phambili ke la ibhola ngaso sonke isikhathi la ngo-1-0 bedlala ke nalo la iqembu lemhlakhe Future Stars cishe ke babona ukuthi nalokhu kungabasebenzela wena Tito Bavana la pabo mishasha bavana bomkweva inali pala pesbana pechuba ekora matotele senza na farmela pama prezoso wazajala panda na msutulendo uli pala pokhoba makhoba yatatala pokhoba upamanina upala pomno hebati teka wandu watest ko ai fambeni mwana mane hebati tela pabal tela gamnandi hebati tela gamnandi upane hatatabana de papa pala pala msasha ubu pala
a little lapel. Mucho. That's the power of the Kumala person, the Pomshasha. Oh, yes, the Pomshasha. Upalapoch is the good tour. And the Lepar. And I lepin and the Kulapen, the Lepin, from bed. Shepherd. And Sarah Church and the Pono Pempe. And the Sarah Church and the Pono Pempe. The Church and the Pono Pempe. Utaikona na pomshango ila pena itutuma na pa ituma na nishaga kule pena igba fara na pesa mnandi sashisa na pena ukatu gere na pa chesta na sebe na pa na pena uaisa una pena ushapa tutuma na pa pumba mzed Inkabangu tigela ngalelegela ke kakhulu la iqembu lesimnandi siyashisa ukuthi ke mhlawumbe ke batholela igoli elingabenza ke babe safe ngoba ke cishe igoli lesibili la elingenza ukuthi ke mhlawumbe batholeke la noma ke 90% chances ukuthi ke bangakhona ukuwina lo mdlalo. Uphakamise ngokusheshela pha umshashela phela yakhona bathi ifona pha wena amatanone ifona pha amatanone uzaqala pha pha msesho wenzela pha msesho uphela pha khokhaba makhokhaba ebathi khotela pha ngiyabalo ulahlela kamela phela sela pha sizophethe endabufakazi ekostela pha wokala phathi ngaphathe kunempilo uthi ngaphathe kunempilo uzolahlela ngokusheshela pha baby uyaqala kamela pha baby lapha uphela pha nemsuthuland uzojela pha msuthu yathatha pha thuba pha sefuna makene pha boxing pha thuba emadoda na uRonaldo bambishiya phansi ebathi vuka doda social pha ili balathethe yangena pha makene pha faka mina pha funa pha bani na umnangabo yathatha kamela pha bravo yenza bana bafana bala pha simnande sashisa sophela phela ufuna lapha cheese lokutura cheese lokutura cheese lokutura yatura lento bamshapa zepa cheese upala pha little shot umashara upala pha umnangabo yenza pha test ebe sabashora yenza bafunda bafana pha simnande sashisa sophela phela mashari cheese lokutura cheese akupla bala pha funa makana salamba la telchola pha smart Vedete pa smart mshango yabala kama jese baltele pa fabela pa simnandi sashisa ebalbaba le pogele pa afina ba la pa amapenete Mbuga ke la Ronaldo ke ndoda madoda wena Tito nalike iPomatot uyasebenza ke la umshasha ke madoda esebenza ke iovertime ngibuka ke la uCristiano Ronaldo wena Tito ungena ke la 18 yard area ukhetha ke la uvele ke asuke ke ayephezulu izobephe igol kick abafana bale pen igol kick abafana bale pen amaprezozo ibazal phakamisa la phepolo iseyisho la pha igwithe la pha bathi vuleka masango singene bathi vuleka masango singene isibole pha bathi nje abafana bale pen amaprezozo athathela pha thula bale phepolo la bayithuba Ushiyama tuyalala uzi uthathele phela pha unesitele phela umkhova uthi shela pha idibala phethi kodwa ayikho ibese bahlakani phela abafana phela amaprocessor iyangicabanga ukuthi ke la ushawe excitement nje la engenasidingo la umgweva uzoyibangela injury okokuqala kumele udlala ifinal lomuntu ayahlupha ke weTito ke ama player eyalwa ke la ulwela ukulithola ke back sekudaleka ke la ikhona kick ungenasidingo ke la wena Tito kuyofanele ukuthi ke abadlali la bayiqaphele ke njalo mabezothatha ke ikakhulukazi ke la inqumo ke noma ke ama decisions wena Tito Ngizasho mshengu ukuthi lephana isimnandi seshisa for the first time lapha ke kwamahlobo wena Tito Kujela wena mshengu esikokhohle ukuthi phela labantu besimnandi seshisa bangena ngembobo yena lithi kuyela phela amaKristian babona lapha besebenzisa lapha amathuba wabo lapha abangena ngawo lapha ngena lithi Engicabanga ukuthi ke kubalekele kakhulu la ukusebenzisa ke abadlali beqembu ke la madoda izondi hlomana mawubheka ke la cishe ke 50% players la bebedlala ke kuizondi hlomana ebibukhali ke kakhulu la iqembu ke lika Kenneth Spear
walapha ke ezondi cishe ke bebebahle kakhulu ke abafana ngoba ke mawubheka iqembu lezondi hlomana belikwazi ke ukuthi lidlale lize lifike ke la ku last 8 engicabanga ukuthi ke kubalekele kakhulu lokho wena Tito ngibona phela spot phela usithumela phela 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 smart ufuna passport izenzana lapha bafana phela ama process ejeje yakuquka bese sebenzela phela ustrong sebenzela phela ustrong uthi ngaphandle kunempilo ibeka lisalibuyisela ngaphakathi lapha usmart phela uthi madoda pambani nidle elala phela phela kuphula kamna phela phela nakanselo ekho bese sebenzela phela ukhelwoko esebenzela phela phela uyishaka qolo uyishaka esibili ophela kathele lapha umdlalo wena mshengo ise indlule ngembobo yena lethi ise hambe yaze yafika lapha endaweni lapha phela isimnandisa shisa sophele sababa sizala phela Andrea Tito ke ndoda madoda uyabona ke ngicabanga ukuthi ke la iqembu lesimnandi siyashisa lidlale kahle kakhulu ke la bakwethu kuyofanele ke abantu ke bayiphathe kahle ke bakwethu